Son Eisakeu, Mela Lazarus. Mia olemen mesomautar matan ke Lazarus. Magogosan Bethany, nankani memerior ya Marta gogosan ye. Ye merimenech meke ye ki alwaluan kauno, le po mau o lumuyaki bichen mga. Ye mepilrian ke Lazarus mesomautaro. Briano eri kaire kisises. May ngachkaun, kan pakapamuyo somautar. Ni sisas e kachin karangamech e ap masani. Somawat sa Japan karata Lazarus de mela. Mech kuya wiyar po en kalanganata coach o somawat pan wiya ew al. Me coach pan kachin kalangana kita sa palmeo. Sisas kin kachin lalala Marta or yali or bil Lazarus. Sisas maangiyar me Lazarus somautar. Ap e kachkache wasa me e kachkachew rinran riyaw. Eri, e ap masani yang sabol me chuan patako. Kuchail pan purala sutia. Chuan patako ap sabang pachowan. Maing son patak, ranche ko men susa ko men kache ko mu wasaw. Ayatue, kompil kupura puralang wasaw. Sisa sap sabang masani. Kaiten awa eisak riyaw minan ran ew. Eri, mamemen makin aliyalunin ran. Eso Japan tipakalakal. Pueki ekilkilang marainan sampayach. Amekin aliyalunipong. Epan tipakalakal. Pueki marain so chemire. Sisas kachin masani mapukach. Apil purang masani yang rel. Kampakabache Lazarus mirlar. Aiban ko lang tanganta. Chuan patako apsapang bachowan. Maing. May mirlar. Aiban maula. Masanan sisas wach utan wewe me Lazarus melar. A irailap kikiyong me ewewe me ememirche. Sisas masan yung rail ni Sansal. Lazarus melar. Apweke kumail, iperan kita e isoche mire. Po kumailan poson. Eri, kuchail polare. Thomas, me pil atan ke umpar, apentayong yang achuan patako. Kuchail yang achail son patak, kola wasaw. Po kuchailan yang mela. Sisas me yasata o nor. Ni sisas e kachkachir wasaw e ap kachintiara me Lazarus tertir oran tayo tawar tawa. Main sochalel mail riyaw me petanito kisang Jerusalem. Men sus chocho ye me kotong chuang Marta o Mary. Para en kamaich ira. Pueki melan riyara olo. Ni Marta e rongata me sisas kachkach koto e ap ko yela po en chuang. A Mary mimiche nan imo. Marta ap tachowanong sisas. May ngay kaun. Makom kachkache mech riyay olo sa Japan mela. Eriso. Iyasa makosh pan kachkiyong komi tama kom pan kachin pekere. Sisa sap masa niyong. Riyom olo pan pureng maurta. Marta ap sapeng pachowan. Ipachowan ese me pan pureng maurta niranin nako. Sisa sap masa niyong. Ngay me maur sa palo son ko maur. Memen me posonye menta ma epan mela. Ap epan maur. O memen me maur o posonye so Japan mela kokolache. Yatue. Kakamelle mech. Leo ap sapeng pachowan. Ay may ngay kaun. Ikamele makomu masaya. Sabol men kocho. Mepan kachdong sampa. Sisas chenchenir. Murun Marta e pachowaner mapukach. E apurala mongin kiyang ria Mary. Son patako kachdor. O e kachin kainamoyuk. Ni Mary e rongatamech. E ap matanguta. O koyela. Po enchuang sisas. Sisas ay kinchalalang ko sapo. Po e kachkache wasama Marta chuang yew. Men susako mayang Mary miminanimo. Makamkamaichi. Raap tawen. Anso meraklang e uta o matang petoy.
Israel kikiyang me pan koyila ni sausawo po en maye. Ap ni Mary lang wasame sisas kachkachye. E ap partimon alyeluwekan o tachawanong. May ngay kaon makom kachkachamech riyay olo sa Japan mela. Sisas masaniyata e sangsang o men susaka mayangi ipil sangsang. E ap kuprola o bachola. E ap kachin kalalapak re-rail. Yawasama kumail sa reptiyong ye. Rail ap sapang pachowan. May ngachkaon. Kum kachto o masani. Sisas ap kachin chenchanir. Men suska inta. Yawan e pakongolo. Ap akainan pungarail-inta. Kaiten ime kapet pasanger mesen ol maskuno. Yatue. Eso siya kuya mekoch po entaresang Lazarus mela. Lazarus pureng norta. Sisas aripil pureng kuprola. Ap kachlang nin sausawo. Memi nan paran paip eo. Machakay eo kunrsyangala. Sisas masani. Kumail pokasang chakayen. Marta riyan ol memelaro apachawanong. Maing. Poswatlar. Peran payo tawerpon serti. Sisas ap masaniyong liyo. Iso intayang uker makapan kilang linganen coach makapan poson. Irail eri pokasang chakayo. Sisas ap kachin sarata o masani. Samay. Kalanganan komu poyaki omu kachin karongay yeyer. Iyasa makomukin kachin karongay yaan so karos. Abu pachawan mapukach poyaki aramas pukach. Mepachawa sa kisech. Ren kamelele mekomui makachin katarieto. Murene masani yer mepukach. E ap kapichia lauta masani. Lazarus! Pitoito. Ol melaro ap pitoito. Peo nekan kitikit kipene lukon nan soso. O luko eo pitpene mese. Sisas ap masani yung rail. Kumail sa patata olen o kasalatakala. Puin me pelian sisas. Mechochonan pungan men susko me kotoran Mary. Reklangar tame sisas kachinwiatar re ap posonlar. A eka Israel puralang ren parasiko o pataki yung Israel tuwan mekan me sisas kachinwiatar. Eri, samoro lapalapa ko o parasiko. Ap kapako na pene chon malen kapung lapalapo. O inta. Tama ko chay panwuya. Pagkasangan kilalikan me ol menachkin wuya. Nakachail mo itong en wuya sang pukach. Aramas korospan bosonla. O lapalapakan en Rome, pan koto o kawela achay chen pastarawyo o achay wayachpon. Emen kiserail, me atan ki kayapas, me samoro lapalap nan paro, apun tayang rail. Kumay socha maana sa mekoch. Kumay socha teteki, me epan mawang kumail na emen pan mekila aramasakan, pochon wayachpon enter momla. Ap melel kaya pas socho wiya kasay pochech pueki peni. Ap pueki me samoro lapalap en baro, e ap ko beta, me sisas pan po kila men susako. O kaiten ni railche, ap po en kapoko na pene serien kochkan karusye me muy pasanger. Eri, sang ni rano kola, kaunen men susako ap wiya lamalamke, tuwa na rail pan kamela. Ima kareta sisas solar kachkach salisansal nan sutia. E ap kachsang wasao o kachlang wasakas makaranyang sapchen ni kani me atanke Ibrahim. Eri, ye wasame kachtie yang akisapol machon batako. Eri, en men susakan sarawian baso bakarantor. O aramas chocho ye ko ye lasang nan sapakan ko talang Jerusalem. Para en kapayata aray chiyakan kamakal mon sarawyo e panchepta. Iray raparapaki sisas o ni arpa kon pener nan chen pas sarawyo. Rakin peitak pene nan bungaray. Tama kumay lemeleme. Ola pamyang sarawyo wachtaso. Samara lapalapa ko o parsiko ap ko sanet yung ramasakan. Nemen me ese wasame sisas kachkachye a en pagair kito
por en ka koleti.